So now we will have a small cake cutting ceremony in order to celebrate the second foundation, the year of Biswanath Karbi life. Hello. Aprang si kadawai panta apor lapang sapor ke chen pon ajok na litung pang dia chong lo athema litung lapang so pamu het SP ke bang konse kami apor ke chitong ni ajok si lapang so ke cutting bang klem pon ne tado stanon apor pana hok ipin ten lapang so ninggal ini ke chok Biswanath Karbi life lapang so cake bang litung cutting je pan dak nilitung karbiang long chot kali all sabalo nong nam kis thang klom rara sai klem bang pi ranu mai jaran pi alang le tamne nang sitong buntu ningaron pik alang le sai do suryan bo pen ko sitamne dak ne lituma channel pan ai chen hona men pen alang ya por nang sipitu na pot la pen puna do thula alang le ke founder and acting principal Sardar Porong Hang Memorial Academy ove mi yang bo pen la pen alang le school nang sin alang le tom visit tam pelote chihi bo alang le not thek le sada bang la se alang sitamne sai do suryan bo pen dak por na sipitu na pot churu lo la se apor pan hok hepin pen non la bangso cake cutting asai bang ching pon lo dan asila bangso cake cutting je pan la knife bang projin kan je bang je pan chuni lo la pen la bangso cake cutting lo nang kachera dum ji pan mate rada sai klem bang pi ran mai teron pi editing kan se cake cutting panel tum chuni pon po la pen kachera dum bang ke ek lo principal lo Sardar Porong Hang Memorial Academy Mohes from Hang okay labangso cake cutting assign ini tuh bacing hon rasai klem bang piran mai jalan periling kan sih kan pun pola pen kacera tunji pan ek mohes pan sekam chuni itu labangso Choro lo alang dilitum labang sosai nang sila tum thepot lapen labang soking nang endet pen kadok wi phanta sab echebet sita meron kreje phansi chuni ripon lo lapen non apor hu non het jong la dilitum anchor nalitum phan phan bachini lo dilitum Biswanath Karbi live labang so channel kapang ching la ke Biswanath along ri kala dakar biatu kidu kisung lapen jutang buat kadok be hadaka hawara tu ma biata kirip je phansi ni labang patek kon lo sita me non pichu dakar beng long sita me dilitum labang sosai klempon lo lapen ela klembom pen itu Meghalaya sudah me mungkin bom lo Arunachal beta sudah me bang bom lo Nogong lapen Kamrup lahi hui dong sudah me nang litum nang kacing hon nang kacerap dun laso ingtin kini ya bang ke nang litum nang pati lo nang litum nang kacing hon simpon lo sonten ten lasi Biswanath Karbi live bang ke dak non karbiang long lapen Biswanath long abieta le kapak lang choji la puson phan kali lo aposi ini tum north east long ini tum karbiat tum tu lasi un ana bang ke lahai abieta ini tum rara farman dak labangso channel bang Biswanath Karbi live amen pen amen la konsi si akimia brand ason si non bang ke NE Karbi live mate north east Karbi live amen ir pon pen sini litum pen pen non pen bang ke litum la live kita long bang ke Biswanath Karbi live amen pen sinam pota pen pen NE Karbi live amen pen sini tum labangso sai klem pon pola pen litum nationalize de phan la pen kapre dak itu make phan theta la pen isi Mestana beta do sudah bipini bangil tu announce lo labang somen tu piposikala anak ko mamorni sinali tu ma beta nang longrun po lake hampang thetam al itu vekti kuning che thedo lasi labang nil tum pinpur alam sisi ku poncot po sitame pini labang so logo NE Karbi live logo nil tum BK live logo kan NSC pini pan bangkela
NE Karbi Life logo sinil tum and ponpo posila bangso NE Karbi Life logo inauguration dia pan mata kangku pon dia pan sikame kacing hon rara cycle man piran wai janon pila pen Mohesh Ronghan principal of Dr. Ronghan Memorial Academy lang itum bang ini pan si tuning di pon iklan nang litu mahir jumi nang litu magacara pakenang sot bidi sore si tamne akenang sot lase abang putin si tamne dak nang cara tu na joni si nili tum pini la ning tin ke cepat hailo asi kon si nili tum ke pale dan thegi ma ban ke nili tum cicini ne dalo si tamne rara farman si kaucap lo posi nili tum on ana ban ke klem pacun tek pa meje pan se bor hidup po Samjelo. Solution. kurang tu nasi bang ini saya klaim bang pi dan ikan dah curul nasi ikan pandang ke bukan analis asal kan dua poselang kan lam tinon bang pada Jepun pelo nasi tihek pen isi hiu cuma lagi video kita balon so dekat lah pu ni ahin pen lam thi si itu mapan apa Jepun Jepun sini le culing ripon lo isi hiu cuma lagi video nason pen pen Abang Putin man ke do the asong jago aphan khela petlong dikasing mana kardo nang baje liklo kardo sia khela pen methang along ri pirthi adang aphan kapachini ji pura kerap ne asata lage social media henlo lason tong pen news channel ta isilo pinpur me Northeast Asamalong, Nizang Karbing Long, Nihang Karbing Long, Lapen di Mahasawat along ri mate district Ben Antang Kido, Nerkep a district along Karbi Atundado, Laswang Tongpen, Bisonat Karbi, Bisonat along Rita Isilo, Lasi Bisonat along Rialong Kedo, Akarbi Atung Kisung Keboy, Ningduk Ningkarong Jutang Jubat Langme Lamsang Abirta Joy Kepen Pirthe Angdang Kepachini Ji Aphan Pura Kedam Tang Ningkang 2001 15 Ani Bisonat Karbi Life Portal Channel Ingku Ponlo Lason Si Klembong Wangbong Sinon Apitu Bisonat Along Rialong Kedo Karbi Atung Abirta Ansot Kali, Lokhimpur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Lapen, Nonggaon, Kamrup, Anparta, Bisonat Karbi, Laipen, Pachikhang, Asai Klepon Lo. Lasinon, Aporki, Bisonat Karbi, Live Portal News, Channel of Hantang, Ahir Jume, Hetan Pen, Longpon Si, Karbi Akhe, Abirda, Ansose, Ansong, Andeng, Kepali Ji, Kipali Hikji Lapen, Northeast Assam Anglong, Northeast Assam Anglong, Kedo Akarbi Atum, Abirda Joy Kipen, Bisonat Karbi Life Mate, Northeast Karbi, Life Pu Amen Ki Earpon along Nili Ning Sampik Tengan. Pini, second foundation day celebration tom Karbi Anglong Conclave 2.0 along Niliphan special guest Aman Pen Nangchok Hajo Kurang Chupaji Riglo Lapen Edi Karbi Life of Han Anso Se Clemeda Mea Han Hili Hin Pen Kirjume Pidundo Anparta
so asai make along nanti tong dun man ke do abang pili do ana phangda ning akrong pe kurang tu bazir lo kurang Coropik lo ni alang li psycho pick chini pame ni litung sita me ni litung apana ching hondun la pen ni litung society pan kang ke klem dun ka bor in an take long pen ding nang ke pati dun pen chitong na po coropar pick lo kang ke litung apor la no na ba ke kom klem la kontrol na nang litung metangan hoi long ka chini kang ke pansi chung ni litung lo na ba nang ke border issue of sai litung na panel discussion man pan cheng pon But ladies and gentlemen, before that, I would like to announce that car number AS01EZ6557, please remove the car from the parking because there is such a problem. I would like to repeat again, AS01EZ6557. So now, we shall continue with the conclave. The issues is border issue, and the panelists of the conclave are The panelists of border issues are Sarkir Rongthai FPHLC, and the second panelist is Rabindra Rompi JCCPA. The third panelist is Ratan Imti, spokesperson of Congress. The fourth panelist is Vidya Singh Rompi, convener Media of BJP. I would like to request my colleague to please felicitate the panelists. I would like to request and invite Sarkir Rongthai APHLC to please come forward. Rabindra Rompi, JCCPA. Rajanindi, spokesperson, Congress. Vidasin Rompi, convener, Media Department, BJP. And the moderator of the border issue will be Mr. Chandra Singh Rompi, our CEO. I would like to request him to please come forward. Tamte apor panahok nang nito kopi bot ma proje itu non quality education lapang so tak king kitani masih tamte tak panelis atau nang le thelo basi non apang ke non apor ka benglong lo ka theim nai akisum kopi lo ko jom se chau chup lo tamte lage border issue lage ile to mapang protein ta chini lo basi lapang so border issue apu thai lu ching chi chan ja phan nil to ko chupateng panelis tong dun Sarkir Rongthai APHLC pen alam le phan se tamte ko bang tu pa chelo lapen JCCPA pen Rabindra Rompi ake hai sistem sai suri pen anchi tong pot chorolo lapen Ratan Imti ake hai alang le spokesperson Congress ai pen alang le fansi tale ko lang thupa jero lapen Vidya Singh Rompi convener Media Department Bharatiya Janata Party alang fansi tale ko lang thupa jero tante ilito nolabang bangso abu thak ke ching sia bangke la bangso border issue nolabang ke suluk soda katomon kecap apora hut Karbengong Autonomous Council lapan hampara song atung ke claim nanji apu thak kopi si nale tu mamthi chepe klang ji ma pula bangso ka june Sarkir Rongthai APHLC pansi ne yapor ti pon pathan ekta Chorolo Rompi sama ini second foundation day Biswanath Karbi Life lapan ke Karbengong Conclave 2.0 lo jadi bhan APHLC dan baisalam pan long patang ini nak kero kilo Kasi non nang lina karju position apa thar non ini tung kathai long abang kala hello aisu bang sensitive lapen ke non at present non kasuli bom abang ke Meghalaya lapen ke West Karbi Anglong along
isi sensitive problem na lo kan du lo apen ke tang penangan ni thoma iruya prime mil tum theglong lo soluk sodak di hala da kan du long tax gate ka bingo thomas consequent ka parjam dama tax gate ta mela ta frida lo la pen ke la sona kasi mandu meke kai hem meke kai pen chenglo threatening ta dolo la arrange sodum na dolo lasi laso puthak langdam lo bolotang te ile tungjong si langdam pa melo bolotang te election nang le bolotang te kai ka la soluk sodak ban border long to kopiti kedam tang Meghalaya long assembly election nang doi dok dok setame mukro long incident pen si laso election na hoke penangan na political party to male jano laso na taksi non 2024 parliamentary election nang le bukan ke non aningkan ta ulo non 8-9 months ang bong non parliamentary election nang le po ay kanon khanduli long bangke non suluk sudak ko lasi laju si itum landam no bolotang te laka kapre report kali ini tum kadoi de chingi do lake give and take policy lake ini tum ke lake deny une lake do wek lo lake give and take policy alam lake klang wek lo newspaper media kadoi na thaklong wek lo Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma lapen ke Meghalaya Chief Minister Sri Conrad Sangma latumang bong give and take policy abang do wek ajoine si pinier ni border area long bangel itum Jaisalmer ke non West Karbin long Khanduli la ke adjoining areas langkoroi pen chenglok la kadoi rongjang thong la kadoi khat khasla bithen tame la bangso problem non to bomlo lasin non la bangso putha give and take policy aputha nilitum APHLC pen ke nilitum president jai ka thapan chenglok nilitum batai lo nilitum press media lo arjulo la pen memorandum lo tatum pulo je Karbiang long autonomous council long kejapon 3 Karbing lo mode BJP atum la give and take policy aput ha copy por sing summary la hello first question copy por sing summary la pen ka kolososo area si jong si do wek polodang te kolososo are wrong kolososo area si border area mode adjoining areas an Meghalaya phan ki bima mate pipelang pielo polodang te rat phan khandak not pipelang postame nale tum handak not sita nona te polodang te lake pidda te no ate people polodang te la ansoluk sudak do setame dakar bi autonomous council pen ini to CM pen cenglo ini to MP pen cenglo la pen ada kejap pon to HT minister pen cenglo border areas visit dam dei mana to theglong le kan le gram theglong mana itu theglong le lasi laso question ba ke le tum la no kejap pon kar bi autonomous council pen mang arjunan ko lagi choro no la bangso puthak border issue aputhak arunjuk pon tukang tum ne JCC PA pen Robindra Rompi ke hai nanglihin pen la bangso chang nan kopi silam te peklang to ke chengsil la sobuda ke chengsi bili theklong dam la Meghalaya pen West Karbin long la so tuya hoy so problem time to time like 60 benefit 60 benefit time to time la so lam sida me ang bong long kela ke domain long isami so si dolo no na son am mane lam kiti na anawe dala so lam no na jong non so look so that lana tension na ledo I say perimigration lo as more aggression from Meghalaya pen people say non last one aggressive matum ke do koklo doesn't really propaganda like this is orchestrated okay isi government na tum pena sabso isi chance Meghalaya so plan so advantage ki pi sonda itu tenda monglo first of all abang ke so area ke not disputed la so area disputed kali lake like final settle lake constitutionally valid isi kanelo lake constitutionally valid boundary do itu there is no controversy on the border of Meghalaya and West Karbin. La bangke la dispute kawi posidu kudang po. La udah vested interest atum. Jasemet Meghalaya pen atum. Alang atum menan political vested interest dum. Alang atum sila sorum bangke isi kasiram po na. No. La pen na so chance ke tiye bangke pingi thela nong ke asam government atum. Dat alang atum men Dakar Bengaluru tum hanar BJP pen. The give and take
laso bangke Karbiang Long ta Jasmet block 1 and block 2 bangke halaso give and take policy long atu include on that include naima dak border issue doma vema bangke dak itu Karbiang Thomas Council pen cingwai bangkan ni ya polo ta cingwai ni te kunong le junong le seda men atum notification isi lada paklan hello give and take dobo asam long clock laso plain seria long dobo la pendak his seria long seda me itu malong ta block 1 and block 2 laso bangke dobo seda include on that lasi la eno se problem bangke jer include on that opinion the Assam government admit lo jer ada ke border problem do there is the dispute between Karbiang West Karbiang and Meghalaya laso bangke se recognize that seda me like 1951 si by commission border Kopilonga border si commissioning ni pame kapan si lada both side chekroi pame kapan si akuana chairman ta chaired by the sea board alam kene khasia muni se kerilo apen survey ka do ka be survey of India ka do sita me khasia mun tu jada ele jitu survey register da alangtom muni amatlo la sara da chekroi sar penlo both side penta ada ke chekroi pame kelo agreed upon aso commission inquiry commission aso ate me chekroi pame kapan si la kede lo ini alam padu tukok la bangi tum chini de sita la ke ada India Constitution of kene ada gazette notification pipa me kan 51 si governor sorry president of India SN pame kalo la se valid constitutional boundary la bangi ini la arji bolte ini putot boundary commission saying to pencil so claim nahi Assam government ko pima nona tum give and take bang ke apa nona ona give and take la tu participate pe la sola na matha amna ko se participate ada algorithm no chingwa ota na to pulo to kene government peace initiative ba laso border dispute kene parijob nahi upon ajan no give and take along the chingi chingwa nahi pata alam dolo sita me abang kene tu reservation do itu reservation do ate na ta abang ke dani give and take along pino what is a term of reference to the give and take ulo te ada give and take along bangke laso ini ki dispute dolo laso ini abang ke lagi dispute dolo las ada terms of reference na tu pulik na ulo te arong damji la tu terms of reference number 1 ke to coordinate with the relevant regional committee as set up by the government of Meghalaya, white their notification number SAS and SAS dated Shillong 26 September 2022 line number Gadolo like ordinary code and cross reference to verify the name of the villages sub villages claimed by the Meghalaya with the name of village as per the record of government of Assam. Line Gadopo to establish number 3 to establish the geographical location of the villages and their contiguity. Number 4 to examine the status of the village population as per the census record and ethnicity. Number 4 to examine the status of the village population as per the census record ethnicity. Ini pura dulu. Lain dulu. Ulote la bangke pura gaum lantung dampo. Ada mas population gaum ema. Kasi mak kipina ema, kinang ema la hailam si bangko. Ini po bangke cingki nang ni tumpupe. Gomeno Meghalaya na cingki nahi. Ba gomeno asal Meghalaya cingki nahi Karbiang council pada kaki luar ponang ko. Cingki nahi bangke border ada give and take alam kali. Ada so border area kosong si peace tranquility, kosong si permanent solution. Both side itu pele trading, coklat mencoba bepar kado bepen. Both area is a mutual confidence. Kecelong dia far. Naso area kosong si tempat develop dia far. Is permanent peace kosong si one year far. Lain bang tu sini ni. Sita ada KPJ. Apen K1G. La soalam bangke kecingwai ni. Put out opening. Put out la soalam si kewang lo bote. You are opening Pandora box. Laga another flare up.
Another ako suluk soda alam si dopo la bangke. Kipinang ni alam si dopo. Ani se Himanta Biswa Sarma long itu memorandum pidum jasi CPA food me ani ni dak taralang so bang hut. Alang lilamis te training je bang na sabso ni fru bang ni choklo. Je gosore pat juga mi di bonu aru. Ami kene ke kota pati. Dera mi kota pati bonu aru. Atale kota patok.Ase tum pulo there is nothing to give. There is nothing to take. Ke wan nahi dawe. Itu ke pon nahi dawe. So anyway, to pani se meeting dai tunche koilo. Itu man pulo la so alam la so me bang apran ben itu Chingwai pakapen itu participate tima la so ang Chingwai long sa so itu bali rui ma we ma la so la mang Chingwai long sa so te itu se koi sa pe itu ni sampai pani si ke netli lo la so me ke do ke ta Chingwai lo itu ma bang ke no participate na itu well represent itu to well equipped doan itu document ben do itu te establish tibna lada ki dispute ave itu establish na por so lang bang sedang ini mata bangke itu bu ni mau dia bangke. That so far my knowledge goes. Ni dia nak gamrong mata la soalam klang lo. Sida laan tension, laan situation na keng no fi, laan situation ni lo. Sida government of Assam in pen ni tedong why silent, why so silent? People lo alang itu laan maning kyon niro bhumika. Pilo in summary bangke. Alang ni Chief Minister Logale Megale counterpart pen tum chigi nahi polo. Bani ni mata bangke. Council tum to मैं सबसे from chat नहीं है polo. मैं kada kasi jende isa tumen ching repetitive chigi nahi. La penda ke tum along do menan civil society tundo hada border area along muni tundo tum chigi niyo. Se ala tumango gosam se at least to moching mai bom nang that tension bang society feels thing na. Gosam se MH ka ke nahi. Boleh so inisiatif bangke prajenson ne mepeke. Langsung non bangke itu bang. Ini bangke immediately non bangke urgency bangke non tension bang tum diffuse nahi. Boleh tu ini bangke si social level. Lapan administrative level. Law and order pen check block. Immediately government of Assam chief minister intervene. Immediately government of CM kopi ma non urgency. Cause how to stop the tension. Bapak hai rakyat pen itu lo kosong sih tum laso bang tum kang nahi ma laso bang jangan itu men prapcin pen nahi ko nahi apa ini tu meko halang itu jong si positif ain men halang itu mena dengpor council ben dengpor bapak mena sam dengpor bote hada ke doji sita dakin itu niya dari lah bang cuci bajir not an inch laso long le bang ke kipiji pokang itu male cidondong ke tela bang lagi liar lo Choro lo, putar bantu po nanti long labang so putar kau jupon ini non kau jukang tung labang so non so look so dak atau non kecap bom apa rohut labang so border issue putar spokesperson Congress IPN roton inti ya hai nang itu lo lasi laso putar nanti hipen kopi silam kecap klan to keceng si. Ini laso program lo is not live kan hang pon choro lo. Dan so conclave ke भी पता नहीं चलेगा चनान शॉट पॉइंट्स ना मिलते भी ला तो कदों के भी कर देंगे अलाप था ना किचनी तो ना यहाँ तो अन के रंग तो मत करने सोया के चलो तो लो इंजन लो को अलाप तो में PHLC का सामने तो वो अपनी समूह के सामने कार्डा कलाम सी थाम ला यदि तो मैं स्टैंड करो जे border issue lam bangke isi manghum me West Karbin Long District Congress Committee do nitum po is na do itu kai ta lam kha je pa choi bon ba situation la tapi na po jitu Meghalaya border le de chot kali ai su bangke Ladakh is anata Nagaland pe ai su do pi ta dak bangke imithang tumamuni ta tum involvement and interest to cooperation से थेगलो तो सो बैंक की चॉइस है निकाह तुम थेगलो तुम लद्दाख का प्रोग्राम लद्दाख जितना इशू लंग समय लिली तुम
district committee pen kami ICR committee bonai lo border area committee lo so chairman madani bilo mo pen da doctor mongbe rongpi samedo aprangi tum nong sedo non BJP dum bilo Allah mastame so committee opposition leader Demokrat to Soikya ke mastame nang dulu alam cini dak lo dak nagalan border alam phe pilada ngali tum dadak langdam nagi. Those who have not seen the situation, I urge you people kindly visit and see the situation, what is happening at present. So, behala po isu alam bang kami, daki itum, ajat tabe lagi mathada mathai bedo. Government, I'm very sure, have decided in adopting give and take policy. Give and take policy long bang sidolo, lapen hala po ko na dhora kiti. Lahai Guwahati dia ki long bangke kal dia long along lesi ki phul kon jong selang tum ahok pet kami thanga ground long the government tum ke stand ni han bolote ham Mizoram border long che aapke alang tum they remain on their ground by why they fail to send any police force and delay in sending the police force over there the pehada program Kacili nahi bangke, kapiteri me bangke, akan do kami situation do elafi. Why our council is silent and quiet? Nah hok dah teglong leke, aku men kiti. Lalu Allah me isu Allah me kiputha, Allah putha, nah hok dah teglong le cini nahi. Nang silent lo pulute, nang scope kipilo, you are giving them scope for encroachment. Lasil dak bisikan yang jauh athai itu Congress Party bangke akai ta alo ta pilo pachini lo how 86 pen aprang ke same alo ki pilo je we stand on our ground je 1951 jitu notification ateng bangke nitum ke chetrek belo whatever the situation may be la bangke compromise belo ni tuma jitu a situation bangke la pena so jitu details mane jong se document ave bote border jitu lining mukha ala photo ni long details do lapen isiala mangi bathau ni people sipini SDC tuma bedan ma SDC tume isialam ka chini gang tum bangke Dharam Singh Telon chairman hoi pe ala chairman hoi pen Meghalaya chief minister along ke dam do hala so bang block 1 block 2 puke mention do block 1 block 2 jitu ne ka chini ya ga din bang chida mangke block 1 block 2 po bosu bai kal bieng long ahok pe to ma Block 1, Block 2, Pudo, Plote, Nekachini, Banke, Meghalaya, Lucy, Doma, Pula, Banke. That's how far, this my understanding, I don't have anything very clear about it. Lasine, Matadam to Banke, Hala, Meghalaya, Loki, Dokar, be Atum, Assam, Loki, Dokar, be Tumpa. Block 1, Block 2, area, Pulida, Langota, Assam along. Meghalaya, Long, Lasokar, be the tribal, Palupo, Jogno, Pusipu, Dama, Pimaidi, Hala, Solam, and the Nichini. La penasyon issue, important discussion with Banke. At least, a sitting government to Banke, those who are in the government at present, hala tumbang nanji, rap hankli visionan pinahin. We want to know, and the people of Karbi Anglong are very eager to know the real happening in Karbi Anglong in the border area. Kasi normal ni liputhay alang litum ni rinay pudam Banke. I'm not putting down Mr. Rongpi. He might have very lot of knowledge, but those who are in the government and those who are not government, there is a difference. There is a difference. Kasi lahangon ini penol ke, ini bukan yang jadi dalam pelote ada sini ini jepo. Coba lo putra bantu pun nanti dong dari non, lagi tinggi, lagi kalau kita dari kaki kontrak kantung lagi, consider media department, Bharatiya Janata Party dan Vidya Singh Rong Pinisi Tong Gunso lagi, non bangso abu ya koi suluk sedang kaki tinggi nanti langsung kopi sedang di people. To tinggi, nanti tu bisa nak karbi like. Buat elemen di, nanti tu macam ni. Bukan ini, please don't misbehave. Pilo nanti tu kan lagi naik lah, nilai pilo kecok sih tu mah. Pilo kecok sih nak anu tak. Over smart ke, kalian nang ni jauh tak. Nilai pima ni ninge lah, hal nanti tu pima ribang nak kami. Nanti tu malam nilai ajujian ko nilai dia kuri dia kata, kuri pay pong bak.
No. Don't try to be showing your resentment. Ini ngerti kali. Kacing nature first alam apa ke arbitra. Rompi sama Lalu tu channel ini nikah ini kiso ketalon. Apa tak nili teman congratulations lang pilo pengkedak nilipan nangkehang apa tanili nali teman putot kurang kunang pasi lasi non hezong ku APSC apa nili langoi pidalang nali pulo nili langoi bang kiki pan nili apor biji abang putin fanta sudah mereka sengsi lah bang so adu ya apa problem so nali tu non situation hol nali tu Bharatiya Janata Party में ruling party में nali tu PC itu macam nali him PC buat itu malah soalan paklang kan lagi rentek polisi palang sinolom mana solu sodak pasana timon nang hejab matitila neli ki puji pabangela hello give and take policy will applicable only in the place area not in the 6th schedule area ne clear cut na thang la pakai borni hat pinake 6 dollar ya kali mande hasil 6 schedule mana asam apart jadi panali panapor nili PG asam apart ang lagi mo nang nili panar dino non neli remark an kipila mana tong mana nang nila pula pan ang dingai efficiency to mange cari long lepilang non hera party masih an incident kaku Jadi kamu sedang di mana nang ini kita lah karena tak kalau ini kasi dai ke raksani pakai polisi lo le chai se kemarin ini dingai lo nang him pen lam paklang itu tu ngasih lah hello mo kipu pidalane mante pialane ma kipipo pulane pulasona lama ke 6 schedule area da Karbianglong autonomous council apa ke NC apan council apan RGP ke Karbianglong West Karbianglong apan ke di Mahasawa long leke Kapreka state mate Kapreka district apan pidaji ba Banglong pen long le NC pugilake dake applicable kali council se ahin pugimati 6 schedule se akite 6 schedule arona thing basically ke Karbianglong autonomous council long pinik tulira mohang sar Dr. Tulira mohang sar CM lo pinap kumane nali tum kumane CM masita lason tholo iklenai ini ngah ali le klempo pekat sime ke de holi tum the arjunong ke je ne pinila sime denglo ne government akam ke claim ajha kam pinan ke than ba phang rara phang ke than wala ke ni thang kelo secrecy maintain pu putang de lo kente government Karbianglong autonomous council non pilo claim bom asam government pilo claim bom itung phan rara phang A to Z na thang thelo nang thang da kam mata chunchelo government akam ke claim ke diplomacy kai ka ne lipu bela kelasi ini thang kiri kangsang bidi kang lim basic claim mai mati ching claim ko ching thikam kusong lo chungpo lasik BJP government Tulira mohang ke charia council Himanta Biswa Sarma ke charia government ke ताकि Karbianglong along le inci siba kumani phangi pi pa polisi ki awe lagi clear karna thano BJP muafi BJP government kalia kapre apa government do pulang de la kapre rompi sao nang li pulo government atum ke claim akam ke so polisi chini dun de lo koson se nang liante ek inci da pipelo bani ke dun No. It is not a contradictory statement. I am informed to tell this. I have been informed by the authority to say this, so that you are informed. Putra nang lilang waktu pos coro lo nang lilang ke la bangso putra nang paklang polisi no bang nili ka tukang tu bang ke putra bang tupo sarki par SLC bang sini lihat tupo anan la bangso dui apa yang non solu so kato mon ke jamnang kaso arpu bang ke lagi non ruling government mate ka deno autonomous council tum lang tum kelang non kudam lo nang hala dah jauh sini ada bang ke hadat non namni nang ke kai hut kusidan hadat law and order atau muslim itu kan kecil atau administration atau mekhang lapan raiko masa kia tum sitane civil press kan sitane lang tum abang tu nak kecil atau tu sitane pom heta alam nilai tampo sitane piniar ni anta labang am suluk sada ka tumon chapter apika Karbianglong autonomous council representative hala dak izin namde lang hasil asal ko thang ofisi po Masih belum mati give and take polisi ke ajar le puno sita tim Karbianglong mane dak BJP tum kece koi guna lo ini koi make di polo dan ke kamu rompi sama pulo ini rompi sama pulo that Karbianglong autonomous council bang ke inci sita pipe pu then you go and visit to the spot nami saksama dam tha khanduli dam tha hai ada ka signboard pu pisi toklo Karbianglong pu se tok ma mate Meghalaya pu se tok you just visit there hala dak dam lo pu dam the thailong pu lage Karbianglong pu ka signboard lo mata lo
Nongke, saik sama damon, kanduli damon, even in Khatkasla lawan damai non nongke Meghalaya pusai dulu. Bang development kam naik kan bunon, Hemson lagi kin bunon, tapat area lo mata, bangke Meghalaya pusai nang top lalu. Lasi la bangke, bielo puji paklan dan non, kipelan pulau dan kipelan, kurang paklan dan, rara phana bangke lan, dugi hoi dulu ini kui bangke. Nongke border area lo mat ke do dumsi nono bangke. Aku kan hoi nang lo nongke. Aku lo dagat tunta aning ka patai phana dam de. Ete kupusi ete dak border area lo secure dolan. Lapen ke regarding about security. De security apu thak jong si langdam lo pulo na non ta na tum lang hem phi khambali dam lo pulo dam te police of force mase ave. Hala da ke tono phan bang compli man pi. Lapen ke ni tum dam lo tum sa jai ka thar ban tum dam lo. Hada ke to bang pli de bang khomne police tum bang si ulta APHC mase generator na pin thasa. Responsible होते लगे जनरेटर भी नहीं मैं भी नहीं हदाक सिक्योरिटी भी नहीं पड़ते लगे रूलिंग गवर्नमेंट है तुम लोग लगे लगे नहीं तुम्हें PHLC ना उसे जनरेटर भी नहीं पला मावे लगे रूलिंग उसे भी नहीं लगे लासे लाहाया पुठाक लांगडाम में लो बोलते हैं ना फोर्स अलग के बॉर्डर एरिया में के एली तुम लांगडाम में बोलते हैं बंग में घाय साथ पेंके इवन ISP RDC पेंचेंगो पुलिस फोर्स अंत में हाला तुम रातो लो नंदुम ताकती तरा कार्बियांग लोग पेना बांके कोसोना जल ने दागरा तुम hang hai sita police force anta pipi aku pichi ta ghonta potro ko pisi kele le apane our force nai busina putu sita APHLC meeting autonomous ta rally hoke nili methang mase kitu no police force ba ik si unde na kete force ba pero la force ba bona lage nang dile bang salam thiben cholo laputon ni nali khana ju pon bang tu ma kelo no ha tong ni pamo lamprang kaning ji ladak jasubena bang kela bang so atui ahoy long adui apa yang lah Bharatiya Janata Party itu ahla dak non kita ambil deh mata adui ahoy alam ki keklang lagi non election nang lesi top top lo mata MP election apa mata election apa lo tante lam ki keklang lo mata adui ahoy long soluk sudah ketemu ke jab lo pula sila so kutang nang ko pisi apu je pamu bagi padeng hoy lo pasi non bang nang sana corona di kontrol si la election nang le lo puluran jadi la so muklang berarti la pengen non ta la so adui ahoy long non so problem nang ka la non 2024 parliamentary election nang lead of dog law la so problem nang klang le la pen ka la ke non itu thek dal ke non ruling government atum si ai klang lagi state government atum chini lor ko na de la ke khandu mun kente force toy non hala da police toy non CRP ke CRP to man toy non hada paton thimun mati kupi posen da hala da ra da tuman security bang dipedal nang liki puji bang kela bang so adui ahoy non khanduli long la bang so alam ki kusita le ke Bharatiya Janata Party government atum sila ke kapachar bo chenam chini pa me kan si ko present ke la sa koinang ko present neli puto bang tu po dak ilitum katu papon tulang Robindro Rongki JCCP pen nangli labang so putang non alam klang rock lo lake election apang no tante la son isia polisi do kofti so aputang nali kopisi pu itu nangli hinten non oner jong onga ke klang ro la bangke la ke chune la 2022 la so notification pen lo so give and take pen lo ase la bangke koma la pen la so prang megala election on jong do assembly election do lo aso bangke megala in da Kenan bestet political interest ke dotum Meghalaya benda la so bangke Meghalaya medai si isu so tu selam pondo ase ada ilejek record chini ne ko matong ga ne ko matong ke re ne ko ma party dong ala ke re ne ga ne na chini ne la bangke Meghalaya benda so bangke do reglo ape non asam government mang la so chance ki bangke la ke give and take polisi la so ke deng kon ajok si ini la so la mang nang tang lo nang klang rock si nona so give and take polisi lo amane ini tung ada nojong si ala kene bisu sazuria committee long dong si itu regional committee long saying lo kadang otomas council na representative do si ala so dong si ini tung properly dong si kita dong si cedano dekhe itu farm ni dam kan establish dekhe ulote itu mane se kisundo asal ini mata je la so kidan take ni bangke jangan na so pensin mon itu la so problem bangke la ke create lo apen ada ke sidame responsible bangke komajima
Kuma party mana lagi non itu sini lo. Ada kan si fail ada pun ma party ma lagi ratu lagi pantek. Ada kan si kau ini. Ada kan si tu malu along itu si defend kita. Pulon te kuma party ma kuma sarkar ma mencari dong. Latung si masa responsibility dengan kok. Lagi ratu lagi pantek pun. Si anak itu nggak solaman non BJP government dapat ciri nahi solaman ke. Apa yang maduk ta history ke इतिहास हिस्ट्री के मातुक सिता में लसन जो माथा दे दबांग कुमाने केंद्र दबांग फुबते लगे माप में लगे लाए पांठे गए की दबांग के सिला के चेरी सिके में माडोर गवर्नमेंट ने तो सिता में दबांग के चेरी सिके में असियाला में तुम नीली पोबांग के हटा चौक चिदार लो दानों के कपुलान बांग गवर्नमेंट से ये लो काउंसिलर सर पार्टी पिडू दे लो बस इन्होंने नॉन बांग है ini tu ke alang tu muda kaunselor sota api bangke ciru no dak to alang tu pura tu azab tu tipo alang tu so bang standing ai ima la pen non ma tu pulo panisya data pulo non ma whole party delegation chief minister lo nampo pen chief minister lo so kama ke tu chichi dak nahi clear dak nahi kopi dak tu intention kopi lo give and take lo dakar beng lo unnecessary nang to madak include ponder lo isi teng ponder lo kopi lo nang to intention na bang itu lese pachini bang kani apa ada ko sono keteng pondom situation sono te kulpo how to bring peace permanent peace how to diffuse the tension la bang ke government na impen na mama la ke pina non chekro yon to ko la solang kali la sila bang ke kadang autonomous council Kalbian Autonomous Council Authority itu, dan jasa bangke, CM, non amar lagi prajin pen, dah kadang kali, apa legal party itu social organization tu pen, chief minister lepas itu ngomong. Chok choro lo puthot nang dilong nele bang tupo puthot nele ka chupon tu kantung lake roton inti spokesperson congress life and nele nale kham ka chup kantung ma khela lo dak adu ya hoilong lapan suluk soda ka tumon chapte pusikani meghalaya administration atu ma ke apatai du ason si tekponom lo ke bang litum social media lo tekponom lo sitami kabelo autonomous council pen dak no puani ata dimatlong adim kisu ngati ban nele tum kahom jam tekponom lelang masila so puthak latum give and take policy alam litum la bangso aklong pen kachik loi dun delo joni selakan tamai mate chief minister dr himanta biswa sharma phan lamthik si pale hai hijat pajani salang itu mula dak kahumri jam besar ma la bangsok thang nang ko kisi punjo Keceng zibang gala so reply gala do give and take policy lo ajak alam tujeng ba jita na hili du na bang de nang ji ko jane si alang tu mani ke hang committee se banai ये छजन का से चेयरमैन हाउ को ना ले कर बिंग लोंग इंटरेस्ट हो इपिना बा हाला से इंटरेस्ट नंबर ना बैक कमिटी चेयरमैन लपे नंग पार्टा हाला दैट जीतू आ मेंबर्स की भी फोन में खाता को आन तो इंसाल को कुछ कर ले को आन तो मैच्योरिटी के दोने नॉनली तुमन दा लान मैच्योरिटी है बेला हाला दैट बेलेग ऑर्गेनाइजेशन दो बेलेग तुम फांसी आ कमिटी पनाई नि चेदन मा चेदन लेमा लसन बी देखो सोन जी पीपल सी अमिधाम आ पार्टी जुंग आ कमिटी पनाई के लगे को मास हला दा आ हेड मा बोस मा चीफ मिनिस्टर के लिए लिंग से निजे सीएम दा के लिए लिंग से निजे ला पे हजार लाम ता नॉन आन नाम को को दे थी हाउ थिंक ये गाड़ी के ने मेघालय गाड़ी के ने पे मुने दा प्राण के दाम पे पिनी आ नियंता पुलिस फोर्स जेला बंदूक वे प्राण दैट स्प्रिंग देन पूरी नहीं तो नहीं प्रिकॉशन नहीं कि ये देख के लगे इतु माथा था वेलो कर दो नो ना तुम नाम के चिनी नाम को गिव एंड टेक पुलिस इज कॉम्प्रोमाइज दिस इज डन नथिंग टू डिस्कस it is now our solemn duty our responsibility ourselves to protect our territory nitu our territory protect banke nitum si human chain ason nam si hadai tum donan ko la pe mere tha to bare you cannot depend on this government. They lies on every subject in every matter. The sons are planning to look at that. Not this jukne dunga dal, this nahi bisne dunga. This the pajor long le, la pen litwa a country bata je lo son bodon pakuri long le. Not in every border area, leave aside our state border. Internationally tame alam ni lo ini ani ke lo son lo ke. Mobile lang gi puta honde me.
non ili tum le pukali central level along stame alang ni jong nam lo ke je election ang le pulote ghotna dusra tikki kupine do ma tinamong le bang kuma ho pulson matam ni non ke itum chinam lo it is not our confession hala jitu apran Jammu and Kashmir dak Meghalaya kan damjual governor non ha Jammu and Kashmir do that pan 370 advocate ki kuri ahut ke do a governor masi alang statement ki loke is the lack of the government that this thing is happening so that has to adapt to the solo when hala pupa dunno ta paida pupa edi apiade dong dun het yak do non ta ki ke non ta ke ta pali itum ke compromise be pu sta police force ta para ko pagondugur po Meghalaya fanke je jitu border area ba napal po kupi lo kente do join so it is done nothing to talk much here nothing to discuss they are done with the give and take policy they are nothing more than that nalo ভারতীয় জনতা পার্টি কনভেনর মেজর ডিপার্টমেন্ট and leadership of the next tongdo la sipa bo het nang ligi po alam seksini leka so konto kanto alam itu ma phang sa melam nang lin tempe pia por pichi alam le ni je tu lang ho alom so por border alam atiri Ladakh Nagaland border alam stame isi tok so dolo tara lang so lang halang so la tumi sia committee bi arong te interest pe ngali tum chini rehta hai naga rong hi karbi rong hi hi naga tum rong hi karbi tum naga rong lata dorduli forest area 100 years ke chok punon central forest ke man bola so reserve ta maybe Rongpi knows very well because he is under Dhonsuri what is called MEC constituency lasi hala da pilo je plan ma ke haso ta hota ne pulo la so tim ke na tum chuyo de lo ti ko pu ama sa da George ba feeling to chorwa ling chuyo pu ka di long person si ani thi ke ake no na phi taru kon tu ko lo la so than ji plan play ma pu ake ku pya po lo ko hala George Millie ke bang ke naga tum long nam si এটা তো ভাল সিএম হওয়া নিমিতে কার্বি আংলং তো নাগা আর কার্বি বি বেশি ভাল করে থাকবে দে দশম সিং পুরাম কেন্দ্রে আমাসিনে নাম পুরো কুকিয়া পছি জর্জ মিলি কে লাগে নাগা তো হাতিয়া লো রং পাসে তো বলাম নিগে মত কো ঠিক সিএম সি পুলো দে তুলিরাম রং হা দিস লেট দিস বি রেকর্ড তুলিরাম রং হা সি পুলো হালা জর্জ মিলি লেকো নিজে পোহর কানি মিলে ইনজাম লেপু ইনজাম বলতে নি পুলো নরমাল হা কি কয় তেজপুর পাগলা পাতে কি বলবো দশর নিজে থামলে মনে থাককে লাকে ইসে দায়িত্ব কে দলাম লাপে এসি লাবাকে সেনসিটিভ আলাম কুপি পসি আলাম কমেন্ট বা পিঠাবলে দ if he is not holding any responsibility then why is he in such a comment why he is what's called telling this naga people that this thing is going to happen lasi la hai kan tami thek long la mon ga activities do lo de ada nalo nali to na puto neli nandi long lang po nali phan karju bangke la do pamu bela bangso gitan tek polisi aku tak sedame nali phan karju hu nali sialam ti kapak lang do la ke government atum jong si kapachun pame ji protan ta haidan polisi apply nang ji po mate lam la ke tham hedan na po lasi la bangso tak no la dak ati la ko na ya po ya dak kabero termas longsin ten non goli government kan kusana dak atu ya hoilong ka hundi jam de la bangke isi haidan polisi la dak ke dong don etlo la bangso asik ma la bangso kan la polisi pintu lo so betul lah poin lo ne lagi puji ke je munit dan example yang poin mana bahini yang bom si bom dut ino bani ti untik ho bahala ino bang jong tat lasa thak se dom cipang tang hai pulang te la bangke situation ke sam se lo la si first and foremost bangke situation bang sam nang lang lagi government ya duty lo ek number lagi roton india ke hai ta government long dun long lo ke lang li da chi nang po he is not a raw person he is a mature person so he should have known this so to maintain this situation rotoling tita government ng dosi ni tunggal sunta time and time alupi bom lo alo pichoke lagi alo pichoke la yo theng lo kam ple nahi ate apan asia nam de puila pehla eta tang wana government ko pipi ne la hai ke claim ke chok sia jone se pila sona ngamal ke finila non bjp a government hola sila non gipang sila kam claim bom ke ite lamon la sola border alam hala tum non kado ko tum pulo lage mane border dispute binong kali ke lage Meghalaya entire Meghalaya
asor pa alam ta kali bang ko ni du pani si roto ni ke hadak meeting ave along ave de rokom arboretum no kaching wa hadak kadu ave hala wesa na tu bochalang so MLA ruting te non ninge amena ta ener lu pang ko amen je hala tu khasia tong phan ke hoye khasia man ke pangrung di lok la bang ko tu si lam hoi po ajo si bang pa la pukar biang long so paching me pi la so si na te phe phan ke bang mati pia lahai ki pang sadi apa non ke bong ke lahai ke na itu mana sana de lo gomen ekran ke mum nya di pro mati itu mesti sini mana itu oh saya nak tembang experience ame la kecil lah bang la meeting long dak hair chole kadara kam ki kremba gomen ke cari pang sadi kali Memang. Apena constitution se akete. Nang Kalau Nagalena na supena prang Assam kachibhom Sundaram Commission sender pe Supreme Court along Assam government high demand pi Nagalena tunta aprang son dak hai dal mati. Thikla sang thak legal process doke. Ki mia ni ke krempu. Pan sidak kalau arboretum no kachingwai pu robino no pya ke hai da dulu. Non council level along all party council level council of Pesikrempo committee say po non core committee say po la so committee jun si lahat ka sai phante kali to party sa dopo dia kakha me ka dopo nanti family isi ka tukang tum nale to party to pa party la dopo na dake kasi bhoi le litum ke bang ala ka litum chi sok the gai nanti isi nanti tu mabangso bodo isu lo nanti tu apor ni tu baca tom po lapen rakan isi ka alam theni le apor ti pon fan bori pon ko un puladan le bori pon non ale fan ka tukang tum bang ke la ja samet bang ke bodara lo nangi pulo lake hinin cedai ko lutam kami ate ti tampo ko abi sar se nangi pudam lo non hamu pen bang ke itu bang dak na pasum no se kami itu bang ke insam tu nang ko ko abi sar se nangi bang pudam lo la se ni puji ko bang ke mana main situation pang samai first bang la ni ki pu bang ke legal process ki dang lo ala mama kang hai tu si gerem puke neliram the ipang che ko mama hala tu si rem po tim arone si bang nai klem dala salulung dulu mate ho 1951 na jito order notification boundary notification dak la dolo nang itu nong da dolo kado ina chini lu la something pen akapre jong si ki klem pote ko mama klem la tu ke ko da lo gerem puke la something si dam puke non along ko pini bang social media long ko pini top to puni la tumari reply same reply ke pini lagi song nanti family hala public family tu interact na hala tu fantasy kami nanti family ka ju tukang tu bang ke la no Jasemen bang ke katang sam dam je pan, kace song dam je pan bang le delik kali. Ce song na bu pan ta kali lagi kace song lo tan je lagi, kace song lo tan na kana hok dovek ko lagi hini nang bota. Sita me neki puji bu bang ke situation control je pan katang sam je pan lagi government atu aklong pen pusita me representative lakson kace to ya sai ke klebon sita me lakson PDR ni ta klem ke dak non bang ke meeting ini lo dak board la isi aku committee ta form hala ta lesson lo lagi sing bang ke sita me ku pia posila bang so council atu katang sam je pan amen pen alang tu hadak humri dam de Yes. la so ala lagi Pampun alam ke di jelo mati. Men bangko so mai klem same ki klem boleh kali kita ini nak kali nak lihat tidak ala itu nang etek lo masih ini etek ram nak kapan kali Yes, yes. ala itu nang etek lo masih itu tara po cepare masih hadakar kita apa etek karena lapu pan tamen ini nak juga internally bang klem boleh. neli nali pan la bangso internally ke klem lo sedang kan juga Klem bom. klem bom lo la so putar sini le kan juga kan hala dak akar dia tu ya hoilong kisung ke fotun vek ahem di jong tak coro tu ahem medit kai tiga he la di la se hala dak humri dam tidak lake kapang sam kali lo hadak akar bitung han aning papung po lake hadak lake mukhe jong si humri dam tidak lo tang lake kapang sam kali amisi tu rong po la se aku pilih si pu pona Ala border area kuna nama problem ke doan. Abang pu atum pul hai. Abang pu tunta party situ meeting hela hadak arboretum lo meeting all party meeting lo alang tunta nang dulo nilita arjunong alang tum kisunge pa everything chitan chimu mero. Chinga sa kasi council pe jitu copy my step non ke dehi mo pe lagi pu first of all council level all party pangrong posi a committee se ko so pe ko abera level hala mane area wise kuna nama problem pocket pass hai hadakta sing ko lai lo step non de bom lo atma main mo pen eli tu chi neli pulo ke je mo legal process jong si dam lo block ke constitution jituan dala notified boundary la something si bang dami mati ati mat take
ha aprang la sebagai nang imi thang long le lo non bang ko pipi ne kheti nang chuklan lo paling le hala dung ni long le pula tung ke claim ni mat rona long ke notification official la rona teng pesi mo legal process la ke choksi ke mati la so teng si non council pen ke claim ne phan pangcheng elo claim bom Chok latak nali pan na bang sobat nali bang tupo non nali jasumet bang nali notusi nali bang tupo Congress representative tangdo itu malong roton ingti non na bang ke dak heklom lo atu ya hoilom tenak suduk sodak pumon camlo lasi dak pamu het pen nali tu malam these paklang lo bang putin sidane non apora bang te tangte isi solution ke mana bang nali him kan kubisi advice video itu ba ruling government bang Ladak la son si man lo mo pen committee bolam hati. Ahok pedalam itu muni tu non hubang ke. Kita perang Nagaland ai sulong hubang waktu meeting hang lo itu dunde. Dunde karon bang ke nitum ground long dam lo hada ku pisi ke paceklang toy ma. Ke paklem toy hedu. Ke paklem toy bede paceklang bolam ma. Lah lam bang itu ciri kan. So it's all pre-planned, so we decided that is no point participating in that program. Just we send one note. We send note pathai lo. Nitum lang lo study dam lo. Isya team pen hala dak bangke nang tum planning lo. Lasi nitum nang itu di thang lam lo. Non tame la sona tham pen tu lo. Long pisa ho. Diplomatically very nice to hear. Yeah, it is very convincing. Ha kis pajok ha. Sita na ha mijuran nong chap der ke. A minister pe develop pe thea police dam la bolte. People see that dam de der. Yes. Point to be noted. People see rata tumam dam de der. To tim kar be long tum dam ha he der. Himonto bisosora pinina ku dena ko man. Sita na tum dam ha he ta me pine bondu ku der nang ku ma tha le ne. Press meet ke do he. You can think about can tum kroy kre Kardiara tum ada nang tum charge of 50 itum do 1951 notification na taxi itum arjab ji tim kardi long tum ke ninje hai man Raso meeting ke dopen nang credit na ne we have already seen that you have another committee to decide on the fate of this Kardiara Meghalaya border area with the head as Piyush Hazarika as the chairman rahlo lam ke raso lam ad banke ni pudiya manalo latung banke just buying time to delay so that they can pass and come another election so pancho do ke dam hege ipasu ni acha dikhai de why you are not standing on your ground bahadam bangalo alang tungke bake a solution na velo athema tuklang pon de security ang bathai delo hala dake lasi arlo lama nang chi dan delo ke biar lo buat tum chi biar lo Choro lo dari pulang parkir Amut pelam chat mun tupon kantung jasa merah bang ke non lang kamu nang labang so komiti ke form labang ke atak jam kecepatan jam mah lai silo lapen isi abang ke labang so kecepatan na komiti lo dan pamu het alang lihin pe dalam tipak lang Piyush Hazarika si chairman pudolo hala bang so komiti pe kan so pine initiative ke andong si chok cede pulatang te hala da ke pesel si representative ta do kapre ta do lasi hala to lapen isi det po ibi det a oko lasi la so putak hala da ka cera abdun pen lapen alang tun ke dengan polisi putak nang lihin pen ko bisi puntung la so putak So representative Fujang says thana mo goda lage totally illegal. Atin tum na chini dunde mati. Bapen ka aholam no Piyush Hazarika Meghalaya border no batai ba no le namde. Charge is na. How many times have we visited in the Meghalaya border? La Piyush Hazarika chot kali. Ili tuma HCD minister Jugen Mohan batai ba no le namde. Khamli. HCD minister, hills area development minister. Forget about development in the border areas. How many times have we visited in Khanduli areas? Lasi, lahai komiti, lahai kesentram lage, puteri lage, kapadile pano, lapetke, pemolo, alang di pulo, la previous government usul ke kapaletera pulo, molang di papakla, then non alang itu kapak clean je apa? Ada hal ada border areas long ke damta government alang di koilo lage, paletera te lopo pak clean je apa government non BJP non pak clean ni pan pulo, kupipi as process kupipi development alang itu border areas long ke plan labang lah begini, angkat itu kan. How many colleges are there? How many schools are there? How many hospitals are there? OPP lo iklan ni details ke nang final khang thelu da pe Nangkar jualam akal ile nang khan rong jong lahir jong tege. Chong hua so ka de ko ra
Ada kuthok alang kuthok bakon. Là bằng cái nó là election chỉ phải là sẽ mà xin năng bốc tắp là hiện chia cái bằng cái Ya hai à không mà BJP cái này election thua được cái năng lực chọn là hiện là bằng cái Kiran kaya kita lo election ke. la Election de kiran kaya kita lo. no la pora ban ke ini tu mapor dokti ko la sinon kan to na ko kapre ka isu ka tulang Ni cerita long itu mai sila mang kudu lah. cái con Ini nó mana là ko si kami nelinom jasa mera ban ke kalau Kongres ko mati na lamang kudu mati ho. Cok, neli nali pan populi aku neli nali pan neli kapsulan lah no. Situation mengenai itu created loh. Lasi solution ke wajib kan ini kan kopisi si hebat ada price tag. Nong trong này để làm như là pulo immediately to attack sa bank. Immediately urgency bank. We have to establish peace, bring peace. Peace बात नहीं. लास्ट में public तो मैं का. तो public का initiative तो नहीं. अपन itu otomas council पे. लास्ट वाला initiative दे बोले. सीधा मैं नॉन के नहीं करना बात है. itu public itu सीधा मैं लास्ट वाला तुम नहीं बोल पे ना. असं public itu मैं ना कसम बा. Ada ka nida tumpen. Ada da local area apa tumpen. Area nida ka ini mana. Ada connected dependent tum do da ni. Ada tumpen na kosan si. Ada ground level na bampe ke chiki ke bang sami na. So ba civil society pe si. Masih itu nahi. Lapan government na bampe. Nama ayo ada logo. Lapan government ni pe mau na ke kamon lo. Itu chini lo. Government atau तुम पे नमक के इनिशिएटिव आवे वो भी तो करे तुम के बताए गवर्नमेंट बन पुणे ही बके नो नंबर पांच सामनो तुम नो नंबर पांच सामनो पुलिस फोर्स है पर माँ कॉपी में कहते हैं कॉपी स्टेप देने में आप अपनो अदर डरी उसको हम ताऊ भी प्रा कांट्री में करते चौक के अपन गवर्नमेंट के भूले लो गवर्नमेंट की चौक चेहर लो तो तुम फेंक लो to control the situation. Bagian situation contain ya pak, control ya pak. Government ke, lagi belen, lagi tu minyak tanah itu. Sini tu dah, dunia program CMC ada kita belen. Aku selalu itu lagi anjur sol tidak ada nilo ke. Ada people ada dalam, ada people. Ada dah, kita nak tahu otomas council tu mati, otomas council tu, otomas council. Ada kisah tu malu nak tahu. Ada tu pula cerita dia. Through dialogue, through discussion, sikan orang yang nak tu, dah bangsa, boleh panggil kita. Yang mereka, lapan tu cerita dia. Report cerita dia tu, live cerita dia tu. Asal government total fail. Lapan state government asal, state government asal, ada dia. Apa yang dicuba tu ciri tu, lakukan something behind, opinion tolong. Apa yang lakukan kiban tengah bagi, bukan ni, itu belum tu naik. Tiga bar kaman ni, itu pada sisi tahu hulu. Saya gosor par tu, kami dibon orang ni kena kena tu dah. Kami ni apa ni, gosor par tu, gos putih mati tu juga bisa ni. Indirect ni kau bilang apa? What do you indicate? Chief Minister, apa tu ciri nak kau? Non, aku pun silent itu orang. Last state government mana tu attack lagi. State government puas ni. Kita itu orang tak non ada training apa nak? Itu social organisation kan ada. How to counter it? Itu orang coordination apa? How to counter it? Non kira si, nanti orang lagi public residence itu orang nampak. Itu mesti percaya kau pula pakai. Rada tu government tu ni yang elo. Non angke tidak mau pakai. Last ini pakai si constructive, si long term, si short term agak immediately we have to restore peace. Laban short term lo. Lapan long term pun ada pakai. Invest in bordering area. Tangka doan tambe. Non yang tu council macam pula bo. Tax no putih. Udah 30%, 40%, ada piamol. Tak EMC apa kota, pamer dengan itu mati. School lah, ada. Selama pokatua, school mesan pino. Isu lain pata. Government ada tu si government penormal kene pione. Regular push pino teacher bolte. Nak tu dok pion ke.
15,000, 20,000 people. Now to know where dog school buka, Randol, Messiah school, kadang lokal atau Peter. Lapan itu wrong tapi semangka. Don baru pobat itu si model video buka sengeh. Nikah di si pan itu sang doang, counselor Peter. Incentive wanda Peter. Non koti dah counselor long kapre di kapang jaru deh. You invest in the border area. Mari itu opposite. Langsung council kan nama itu opposite. Opposite begini. Ada council lah, itu scheme deh. Itu masih permanent sih kerja. So itu pasal नहीं बोले. Itu ke population कम नहीं ada. Lasi population ke Japan ke bang China tu. Itu mereka orang border ini kosong bangang ke pe. Itu kene member of the take the same like member of the take off. How the Chinese to go to chole yaro bhari bari building Bangladesh village cycle itu be kora to dasoi district benamde unnecessary lai council ke dak difuaro cm ye ma kota koti bote ada koti invest you invest 50 crore Chorolo ke 30 crore lasila hai lo town tini donato itu kado supporting lasoma itu kado era supporting not that deprived I go border area lo and that develop plan away me away school away la no is a problem na ko jadi saya association bang ini pintu as a council tunta la ya dan ka bang invest in the border area Chorolo nali himpe na masulong teja miklan bon teja pon lapen hon kipat jutsi aparman dak Bharatiya Janata Party and the convener Media Department Vidya Singh Rongpi ng sitong dondo la si jutsi aparman minit isi ambong laki hipen nang dilaki ko isi nang dituntum ala por nang dipanti panikon to lagi na puhelo nonge lam ki tiwoye ya poda kali lo kali do itu sialam ne lingi alam pura hai ala athima mo hai pu congress a representative hasin le ari lam ke bagan tu mane asa o chok chiton mane jingli chilong li athima hala komiti along MSc yun thang sekselang puaso selang li punang na chok ate bar kini nasi lake arta lang avelo lake athima elected lake hala Salah ini tunjong head text kita hala elected teman si adame gitu hala tu kaprek itu mah kaprek apor itu men nasi lahelo apor lam do ko tadi lai solang melo kapre nili lam ke boy melo hai kan si lam ke nili remarks ninge japang kado hobe dak apenalis kan doan tame pine an suggestion pina anang pidun dolo nona government function plan te kunang pidun ko selang itu mas churo lo ke cengki bangke last one suggestion opposition paling lek ka do kawyang ton pen ka oppose sulap la soi kali de nahi papa mane constructive opposition papa sonsi kari ala pendu bahini nang itu ton suggestion ai pidun thekpot nang le suman kurang pa je lo ke cengsi apen ke dak la long le phelang alam ke border area te de ili tum angbong ki thek muchocot hatangka maha do muchocot do pinangan pagan ki klem ta tu neli ta theklong lo pelahai ki klem la si la permanency bang ke cimente na son te puneli la helo atima lahai penta border area chokali angbong lo malong le ta bangari de kitam ke joy keji tamne itu neli ke theklong atima even non neli ke klem ahut neli chiri pharo sini klem lo sita neli sumar phaneli la so line la so kam thot paklan te che pulang te lata mula salong le nani dam tujuna ko bang ta dolang la pulhe jo la ta do hala border alam ke dolo sabso parti ke parti ji parti chen rapor dan me do la lai silo apen ke a pocket this border area a nature of occurrence nature of incidents ta ke pre pamolang itu ki posong ka mi joram pe ke sipo ho penon da asa bo kia ka ti pre gruchet a nature of occurrence ta pre ja na something nature of occurrence pa nature of incidents something si government atum ke bang deal po bukan nili pulot kampang cengelo apen ke la nona sosona situation ho sitame ini tu nili kai ka chelo ver place along sitame ha delhi sitame nili open kan gitu apang kang silang so ke lo pen cenglok ini tu makai pan jume me jununo social media long nang ke top pen cenglok ini tu makai inut salam dulu top dunde ni game de kasi ini tu sikinepi nasi legal process along pulang de ini tu sosan in group ne latung si haji
Lalu ni cuma long li long pat long li philang li tum ichirai ji lai lu. Ereng dah senang bom lo lesi. Ireng ki sunai pulen ni bukan ni ke. Kau soal. Dia proses Nasi namun Dr. Kibiran Rohan sendiri makai hai long pancing all pakai perkap lah so kamu long kalian long aduya nang kira pancing long kado kami nang itu mah parti representative tat non council level komite long do kuapot non pakai bini penapi pakai lah border alam palong le pelang alam pakai bini son cili saya pakai hot 2000 hai pop lah si non government leadership pengenal itu mah kado kami belak social hampa asong ba political party itu cirap situ pensi itu arbi along le aduya hoista cirai tekpo labang neli ning thelo pon bela nanti nak sih kita kelang bocor loh si labang so aja ini kita kelang sih tong ponan kopo si kami lalu border issue apa kayak itu kamu enter nih dulu Apor yang tadi kita baca dunia positif kita kontak siapa kayak kita baca dari mana kayak discuss dari mana kayak itu possible kali Ebon sida possible kali pemakai cak ko ngabar lagi. Job sedang pola benisi, labangso adu ya pelong ruling government kuno apa nasong tu responsibility atau kedo asong kapsi dak ada sebab bagi journalist tentu artu kita tunggu kamata mesin itu labangso kita cuma macam ini mata border issue importance ini itu kan anak tu apa itu apa tu tapi langsung kan cepat penang itu side suri ambong kan kustabe nang itu metang long lip long week kecing hona men penang itu dak langsung specialist nang itu masih tu tiga pot Delhi kecing si Sarkiri Romphar APSLC pen lapen JCCPA pen Robindra Rompi alangli lapen Rodon itu spokesperson Kongres Ai pen alangli Bhamsitame Churulo lapen Vidya Singh Rompi Convener Media Department BJP alangli tum kato we Bhamsitame alangli tum saitu Surya Bong pen apor nang hospital tiga pot Delhi tum disunat karbi live hin pen Churulo lapen ke panjursia bangke dak tanpa kelar dak nanti nang itu apa tu ini kapace bongji pu ane tu makin nang pen apuk takali itu jauh silam cing bai dia cing kiki program teh solution ke bang belu lasi non dak penangan itu cing cetan pen dak di sore dalam korlo lasi ning ke lo abang so cetan cimum ame long pen di sore sitame dak ruling government tum sitame airport party di sana nafsu lasi lar pen sing tom protokol nang itu kado ipata putot kurang tu baca lo laili tum kado ko ke karbiang bong hem si po jala idon bong membal ban mai dula so kici pari ko bisalo la mangla si nali tum han puthop kurban ko nampa ji thulo Selling government.